masih cantikmu pakai itu kapan makokoi. Nek ya tunggu tanggal mainnya tunggu. Kumalampe muruta na telu mani isi dua leda siti melota denne. Bayangkan isi kero. Telu mani isi dua leda siti melota denne. Mau pakai kok kawat gigi. Pakai lu saya kawat gigi. Nak ketelu mani gigi. Napa lo macam macawa dulu na caminge. Na mulai nak keret-keret tomi tetap pa. Alena lagi nak keret-keret. Jadi aja tuh tempo bu gara-gara kecantikan. Mau pakai skincare, skincare aja. Elelota aja pakai. Astagfirullah. Jangan sombong, jangan. Cocok tidak? Woi, orang-orang yang berpangkat, biar berpangkat biasa-biasa saja. Kenapa? Pensiun kimaku. Jangan kita itu pensiun. Cocok tidak? Itulah anak kecil yang mengerti dan secocok.